Bok. Bok! Mi sad šećemo po Dubravi malo, to je Dubec Dubrava, više ne znam di smo. Prinovčica lagana. I sad sam si ovo kupila u Konzumu, jer bilo je kunu jeftinije nego što je inače. Koliko je koštalo? I shvatila sam da je to jako dobar popust i da to moram iskoristiti. Bilo je 12 kuna. Sad, prije je bilo 13. Ili 11 pa 12, fakat ne znam. Ali super, ako neko još hoće, ima ih još. Ima i sa onak leopard uzorkom. Ne znam koja je ovo životinja. Tigar. I sad šećemo i dalje šećemo. To je potok i super je. I isto tako drugi ljudi šeću. I boli me ruka. Sad smo hodali preko jednog mosta. Zove se Andrijin most. A ovo je sad drugi most. A ovo je sad neki drugi. I nema naziv. I mislim da ćemo i preko njega preći. I baš sam to htjela reći. Da, sam... Ako nam mobitel padne u vodu, onda ćete vidjeti kakav je taj potok. Da. Ajde, gospođo. Joj, tak me ono... Kroz nestabilno držim Ivani mobitel, da je znala koliko ga lagano držim, ne bi njoj bilo tako lagano preći taj most. I ovo crkva zvoni i mi se nećemo ići unutra pomoliti jer smo bile na misiju ujutro. Šalim se, nismo jer nije nedjelja. Da, pa skloni tu sa rukom svojom kameru i ono, nek se Ivana uopće ne vidi, a ono, pa da, stavi prst još malo, da, to. Evo ovako super, da. Vlog. Mrzim tu riječ. Možeš i mobitel moj baciti sad taki potok. Vidim da imaš tu namjeru, pa ajde onda već. Mislim da ću Ivanu baciti u potok. Uje! Tu neki dečki igraju nogomet, pa idemo u pec od kojeg. Šalim se. Ili ne, evo gledajte kak dečki vježbaju, ne vidite ništa i to vam je možda još bolje. Jer nije toliko zanimljivo. Ali podržavam sport. Svaki oblik fizičke aktivnosti podržavam u nekim normalnim okvirima. Ne podržavam fizičku aktivnost tipa ubojstvo nekog sjekirom. To je isto fizička aktivnost, ali to nije okej. Ne znam, boli me ruka. Aj bok. Bok svima, ovo je sad moj vlog. Pošto je Dita, ona je cijeli prošli uzela sebi, sad ću ovaj sebi uzeti p***terina. Tu su neki... Vrijem da su me vidjeli sad, Tina sad radi. I tu se suši neki veš. Šareni šofić. I to se ne vidi od sunca, tu je neko blato, vjerojatno je tu traktor prošao. Ovako me boli ruka, ovaj mobitel držim tak preko ono. Pa ovaj čak i dobar kadar. I kaj ćemo sad? A sada, poštovani gledalci. Lijepo mi je šetat, ali ne mogu više, ne da mi se sjedit, ne da mi se šetat. Ne znam jel bi popila stari lisac, jel bi popila kavu, razmišljam da je prerano za bilo kakav alkohol. Ali opet, ko smo mi da određujemo vrijeme i alkohol u to vrijeme. Sad ćemo preći cestu i probat ćemo ne poginut. Challenge. Ova je zebra bila koju smo uspješno prešle. Žive smo. I sada nastavljamo sa životom, bok.